Nihin kan du pine kan thim piak mi mathai thong thbia angan pakwa amhei pakhat in priat chunga jisu chu long chunga khan alut I rili chung chun an kir than I ama akhwa kha phan asena khan mi zeng pa pakhat kha a ikhut in andak zon jisu ni an zum na kha amuti ka mi zeng pa chu ka fapa na long dong la na swal nak chu ngai thiam na si chang tia ate chutika phongbia chon piak tu sa acheu khat ni khan hi pa hi bathian ser sa in bia chim ante jisu ni anrua mi kha anghal I zeicha da chu ban tuk thil thalo chu nan ruwa na swal nak chu ngai thiam na si chang ti chu mo afoi deu tholo kalto ti da afoi deu mi fapani vlei chunga hin sual ngai thiam khona angai ti kha kan haltra na lai ati I chu cha mi zeng pa chu tholo ne ikhun kha iput lo in a vatin ti ati mi pa chu athau I in a chun atin chu mini khan an hu ti ka an thian aphang I chu ban tuk nol ngai nak chu pathian minung kha apek na cha pathian chu an thang tha boipa thong thbia si mo boi khri nang ma chunga thang that nak ko se nihin kan nu buini akan thim piak mi gospel thong thbia chung in hi kan zauti ka hen asungloi tuk mi mithin long ala tu mi tuan bia pakhat thil pakhat chang mi hi kan hu khom isi chu zeida si ti si achun tunai kan rel ban tuk tai khan pum sa lai azomi azeng mi pa athau kholo mi pa pakhat hoi kompalin hani kan boi pa Yesu Krishna andak phan pi na kong hi ase mizeng pa le hoi kompali anzum nak hi nihina shomti kan du na hi kan boi pa Yesu Kri kapenam khwa I in pakhata leo a si thong tha achim ti kha mi pini an thei ti kha mi vial te andra I kan boi pa Yesu Christian andrak I pum chiu an tam tuk thring than I in chung long slow in ka mai tiang han a khan dirna lo in a chuti mi bu ni kan boi pa Yesu Kri bia an ngai chua ma leo a khan aleng le in ru lo pen thil pak achang mi zaida si hoi kom tha pali na ni hin ai chol chang khauti lo mi azeng mi pa pakhat an hoi pa kan boi pa Yesu Christian a anrak pan pina kong hi asi nena mi thana van chuan han lo hi zot na angai mi pa hi anun na ka ainom lai lo athau kho lo mi lengjong a chua kho lo mi ai din na kong in adang dang thil sin dilaka midang bom nak thong long long en anung mi si sina en thachuan amu zeid si ti sa ajun ama ado tu mi hoi kom pali angai mi si hi hoi kom pali na ni kan boi pai sukrani mi zon ha adam ter ti thong an thei ka hen kan hoi pa hi kan boi pa Jesu Christian kan phan pi asi ajun adam sim sim lai ti zum na ka an tangai chu cha an thalang cho in ko alum leo a shan in an hoi pa chu an phori kan boi pa Jesu Christian an kalbi an zon ka in chu pa hi arit lai foi lai lo mi si lampi an tha ba lai an thlan a chu lai sina en khavyal te kha an zum nak thong en athon tar na I kan boi pa Jesu Christ theng te mu ding in an phan chu an phan te kha chun zeida an ton tis a chun mini an khat kal naklam an ngai ti lo a ti lo an tlum ti lo kan kianu lampi kan kialo mizo kan phorna an ti mana mi tampi an cha tu cha lunak mat a ti lo mi cheu kha siu sil chute kan tha jang hai kan ra chang kan I zuam chang lunak lam ti lo kan tua khot kan tua chang long than ko si kan ti men ko lai sina en hi hoi kom palin ha an long adong mo al dong lai lo kan boi bahar na anton de an kir lai lo kan boi pa Jesu Christian pi ding na hen
lam apik man ahen zaitluk inda zum nak an ngai lam an kol pakhat an hu i chu in chunga ka in photing asi chan leo in na he an chung farm si i kailon kai kho asi hoi kompali na chu an hoi ba ikhut he chun in chunga chun an kai pi riangmang i kan boi pai sukri nak thang te zona achung in tlang chu an pho romanu jisu ni mi achon pia cha chua ma leo i in chung in vayut avun tla i in tlang avun i haktiga in chung mi bukha an khro hartuk lai rot china en chuti in tlang hadi nu'a an hoi pa ikhun chu shin an thlai kan boi pai sukri mai thang te ajan an thum hi zoom nak chol chang na fake in action sko tik na ngai lo le zoom na tak thil ati ngami hoi kom an si ti kan mu khom ase chuta kan boi pai sukri chutluk an affect me zoom nak thon nak angai mi hoi kom pali na amutika hen along amui tu chucha mi zo pa chu zaitin ka fapa na long dong la na sual nak chu ngai thiam na si chang ade na sual nak chu ngai thiam na si chang na long dong la ka fa de chu kan boi pa sukrani mi zo pa chu dam na hu adu ti kha amutika mi zo pa chu atamter zeta chadia jisunikan minong i kan ngai mi harsana ngan bikhi pumsa zofana silo in thrau dam lo na swal na thin aksi tikha angal se kan boi pa sukrin na ta chun na thabik kan bek mesi pumsa dam na nak in thrau dam na swalngai thiam nak abya pi deu mesi te he ni na kan boi pa sukrani akan chon pyak mi ta chun na akan pek mi ase chu kai umi byak na soi tu pol na ni an hutika honi da sol nak angai thiam kho pathian long ni angai thiam kho chu an long thin chung an phun zai an ro khavial de ka kan boi pai sukrani an ro na vial de ka an hutika ahen zaitin mi fapani valai chung a sol ngai thiam na nol angai ti kha halter kan du na ati chu mizang pa chu tholo na ikhun kha iput lo ina vatin ate tholo na ikhun kha iput lo na ina vatin lo ate khavial te kha mizang pa ni chun atuat tak te ka mi vial te na an khro hari pathian chu an thang tha dot mi ulanau na nena hi mi zeng pa le kan boi pa Yesu Khri hoi kom pali nhani akan chon piak mi thil pathum in tlang tar kadumi zaidasi pakhana kan ngai mi harna nak en kan zumna angan deu her ti hin akan husak mi kan chon piak mi ase hoi kom pali na banduk in lampi tu umhana pathian sina phakna lam pial kan kol zongzal her pakhana ka thajang pe kan du na panina ka zaida hoi kom tha kan si her kan pongkam abami zomi le harsan na atong mi an umo chu pum sa zot na men silo in tharau lungdong in umi zong an sikho an maka kan boi ba su christian phak pi du zum tlak hoi kom tha kan si her pathum nak jisu christ thon nak kan boi pa Jesu Christ kan pum sa zofa na men long adam ter khot silo kan thin long adang leu nun na thar akan pe tu kan swal na vial te akan ngai thiam khot tu kan boi pa Jesu Christ si chucha athot nai bo chan si ni na nang la kai zong midang na cha thachwa na lam Jesu sin shroi tu hoi kom tha kan sina dinga hen pathian ni angai tu kan dilak chunga athar in thachwa za kan pe chia ko se amen